Bismillahirrahmanirrahim. Akkuma beekamu nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa addunyaa irraa boqotan iddoon isaan itti awwaalaman mana isaanii mana Aishaa keeysaa jechuudha. Akkasumatti Abuubakar Siddiq saahibni rasuulaa abbaan Aishaatillee duba gartee radiyallahu anhu innillee gaafa addunyaa irraa boqote iddoon inni itti awwaalame manuma Aishaa nabi Muhammad cinatti sallallahu alaihi wasallam. Haati teenya haati mu'mintoota Aishaan akkam jettii cufumaan duba gartee isaanitti ol seenu hunda fooxaa tiyya takka huccuu tiyya firraa kaayuun ture. Because Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbaa warra kiyyaati. Abuubakar Siddiq ammoo radiyallahu anhu abbaa kiyya abbaana dhale. Gaafa Umar ibn al-Khattab shahiidee addunyaa tanarraa du'aan boqote iddoon inni itti awwaalame eeysa Abuubakar cinatti jechuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abuubakar radiyallahu anhu akkasitti duba gartee Umar ibn al-Khattab akkasitti awwaalame. Gaafa Umar ibn al-Khattab achi keessatti awwaalamerraa jalqabee haati teenya Aishaan iddoo isaan itti awwaalaman wayta seentu fooxaa isii uffattee hijaaba isii sirnaan uffattu malee bakka san hin seentu hayaa'an min Umar ibn al-Khattab irraa qaanfachuurraa kan ka'e. Subhaanallah. Namticha du'ee qabrii keessa jiru, namticha du'ee awwaalamee jirurraahi duba gartee sattarattee seente. Namticha du'ee qabrii keessa jirurraahi duba gartee isa dura fooxaa malee hijaaba malee deemuu qaanfatte. Famaa baal dubartoota keenya warra jiruun jiru dhiira jiruun jirtu tan isaan dura deemtu dura warra hijaaba malee deemunu akkam jetta. Video kana share godhi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.